Mari sama-sama di suasana berbahagia. Buat yang kemajikan Bapak Acim sareng Ibu, Kedes keluarga, Ago Adin dan Nok Ernawati, sinari pengantin Adi Ratu satu hari mudah-mudahan berbahagia. Buat yang Bapak RT Sidin yang punya kawasan se-Jawa Barat. Bisa wadon lanang si pengantin manis meseme karo somai Mama Imi Dadi lanang Papa Ernang Sumping ke kembang Ibu Junang Kembang Wijaya Pengantin baru Akila Ernang Seminggu beli bareng Ibu Junang Pantes di sawah wadon lanang masih pengantin manis meseme karo somai gawe selingan maning selingan suling seket Ibu Junang Mah garis kelingan maning kelingan kumajikan meneruskan ditinggal yen wangsul iring-iringan pengantin baru Akina Erna seminggu beli bisa berikan mengatakan pada kerasa karo soma mimi akebo do akebo wong sing paling eman akebo aja lali akebo pas lawase kerasa kebo dua kebo paling sayang kebo sayang kebo maning kebo matur kesuwun yen mana katon mana kebo deui
risangan Kilingan maning kelingan tumajikan zaman rumah ditinggal